na papa wawe eh, ntiyavukiye mu Burundi yego na mama wawe ntigeze avukira mu Burundi nawe ntiwavukiye mu Burundi aho je n'umengo urafise impamvu yo kutita umurundi oya ni nini cyane kuko uburundi bumvukamo ntabwo Wow. bumvukiramo yego DNA ntabwo ihinduka kubera aho uvukiye ni iki biroroshe gutanguza umugambi uri umuntu atakuranye mu gihugu cyane rwose hari ikintu abantu bibeshye kuba utarakuriye mu gihugu ntabwo bikuvanaho kuri umunyagihugu urabyumva yes uba utarakuriye mu gihugu ntabwo bikugira umunyamahanga Dative Uwimana Miss w'ibihe byose urabizi kuri Miss w'ibihe byose yes abantu bagukura muri commentaire ndabizi ko ari benshi barakumbiye kora aba Miss w'ibihe byose ko umuntu agereje kuraba aba Miss bose babayo Dative ni ariho signature ku bantu bose no munsi gihari urabizi barababimbwira kandi birandyohera yes uvuze amasaha genre uko nyene oya bivuge reka kubivuga mu gifaransa bivuge mu kirundi nivyo anandi ko ndicanga amucanganije oya si ukuncanganya kuko arashaka kubivuga ko tubigisha mu kirundi nawe nabivuge mu kirundi biteye isoni kuba utuye nka hariya mu marembo cyangwa utuye nk'ibugesera cyangwa utuye ngaha Rusizi hafi y'aha ya Kongo bigusaba pasiporo kureba mwene wanyu ari nka hariya ariko niko bimeze ko bimeze rero there is something wrong with our philosophy no kuvuga philosophy yacu yaba iza kuba ishingiye nk'ukuntu twari tumeze kera cyangwa ikarushaho ya kera ntabwo haba hari izo borders nabonye Enoch ni umupatriote cyane gose afite umuntu akunda igihugu ama kandi kuba yafatanye na wewe nawe kandi ukaba usanzwe uri umupatriote umuntu tumwebonye ndusiguriye ni ibintu bivuze afite ku bantu bamuzi Dative ni umuntu akunda igihugu hama gucahura n'umuntu akunda igihugu atakivukiyemo akagikunda gusumba bakivukiyemo aho ibyo bintu birisobanura ariko nta hantu bisobanura birumvikana nyine wumva umuntu ahura n'umeze nkawe nibwo Burundi rw'ejo umugabo n'abantu n'ababyeyi babo barimo umuntu wese ntabwo ushobora gutakaza ibyiringiro ni ikosa gutakaza ibyiringiro kuko bitakaje ibyiringiro urapfa so kandi abazima nibo batunganya igihugu abapfuye nabo baba bapfuye nyine ko ntabwo wavuga ngo uri umurundi utazi histoire y'inka ubu uri umurundi utuzuye biravana nawe wakuriye izo ni excuse it's not it's my excuse nama excuse biravayo nka Dative ari ibintu byinshi atazi by'inka bro oya je koko ndazikunda ndabikunda ndazi bimwe kandi numva ko ndi kumwe n'uyu ndabizi vraiment. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mporereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. So ndagwikaze wese kwatwana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvi yabara ndavuga mu Mali Sinabi Saudite abari mu Swiss mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho twogira amahirwe yogira umutumire adasanzwe. Tuzagira byinshi bigiye bitandukanye yatwakiriye mu rugo iwiwe tuza kumumenya mbega ninde tumenye ku rugendo rwiwe hama kandi dushobore kwigishanya cyane cyane ugwaruka. Yes turabaha ikaze. Ego meze neza yes karibu kuri African TV kwanza. Ego uramutse abakunzi ba African TV nizera ko hari abakuzi n'abantu benshi baza kumenya no munsi baramutse rero. Ego muraho first of all ikaze urakoze cyane African TV n'abakunzi n'abanywanyi ba bose. Ego so je nitwe Enoch ndi umurundi mugabo utakuriye cyane mu Burundi nakuriye mu Uganda hamanja Canada ariko ndi umurundi kandi nishimiye kuza ngaha tuyage turabe byafasha. uri umurundi atakuriye mu Burundi ariko kandi asanzwe akunda Burundi no munsi watwakiriye mu rugo rwawe jobera ko ari ibintu byiza cyane gose no kuri umunsi wamaze kwiyinstara ngaha anya mu Burundi. D'abord Enoch ninde yakuze ari umwana ameze gute kugira ngo tuze kumumenya neza?
nakuze ndi bavuga umwana atekereza nakuze ndi umwana atekereza mugabo nakuze cyane cyane icy'ingenzi nakuze mbaza ababyeyi banje kubera iki turi abarundi kandi tube turi hanze y'uburundi so icyo kintu rero cyankuriyemo niga mugabo ibyo bintu bikangumamo cyane kubera niyumvira cyane why sanga ikibazo kininiya cyane nangiye gukura nangiye kujya mu mashuri why my parents left Burundi long time ago mugabo nicyo kintu cyankundishije Uburundi cyane bajyaga batubwira ati nubwo muri ngaho mu mahanga mutazibagirwa iwanyu nanze umuco jewe aba grandparents banje basogokuru bo bavuye mu Burundi kera 1945 bashize imyaka 81 kuvuga mu 1945 after the second world war intambara y'isi yose ya kabiri ubwo nibwo bavuye kuvuga jewe navukiye mu Buganda aba parents banje abavyeyi banje bavukiye mu Buganda bose abavyeyi bavukiye mu Buganda numva umurundi gute umurundi koko ahantu uvukiye nago bivuga ngo niho uba uturuka isoko niryo niho uba isoko nicyo kintu reka nkubwire uraho uri umurundi ukuriye ngaha mugabo ugize ukagira nka voyage ukajya mu gihugu muri Germany umwana wawe akavukira Germany bimukura kuba ari umurundi aho onyume ngo biracoroshe gatonya ari umwana wanje direct ariko wewe urumva na papa wawe ntiyavukiye mu Burundi na mama wawe ntigeze avukira mu Burundi nawe ntiwavukiye mu Burundi aho je numengo urafise impamvu yo kutita umurundi ni nini cyane kuko Uburundi bumvukamo ntago buvukiramo DNA ntabwo ihinduka kubera aho uvukiye uri umunyafurika wajya i Buraya wajya he usigara uri umunyafurika uri umurundi usigara uri umurundi ni imico gusa ihinduka mu gatsumba mugabo usigara uri umurundi igihugu Uburundi ntabwo nabiyitana ntabwo ubuvukiramo ukuvukiramo DNA you understand yes kuvukira mu mahanga mugabo ukagira umutima still ugukunda igihugu ukumva ko kuri umurundi kufite amaraso y'u Burundi mu gihe nivu wariye ivu ryo muri Kongo pito ryo mu Buganda mu gihe wariye ivu ryo mu Buganda mugabo still ukaba wumva ko ugifite akanovera ko kwitwa umurundi ivyo bintu rero bituruka ku bavyeyi cyane cyane irage risumba ibindi ni umurage w'uburere rero uravyumva umuntu ukuntu uregwa ubundi umurage kera bavugaga ngo bakuraze igihugu bakuraze n'amahanga akumva ni igihugu cya mbere rero jewe abavyeyi banje basogokuru Uburundi ni irage yaturatse kuko yajyaga atubwira ati ndasibayiga ko uri umurundi udafise nubwo uvukiye mu Buganda abo ntabwo uri umuganda azagira igihe utahe we ntabwo yashoboye gutaha kuko yari umutama cyane mugabo mwebwe muzosubire ku ivuko so ivyo bintu rero gukunda igihugu gukunda pan-africanism it's so important kandi mugabe ikindi cyatumye ugiye mvuka wita umuryango wa pan-africanist sogokuruza naguha akarorero kamwe sogokuruza kera yararagiye inka ze ikirundo mu marembo icyo gihe ababirigi bicaga inka z'abantu b'abanyagutwabo biki byose asanga ababirigi babiri bafise imbunda
bari mu nka ze arababwira ati ijambo navugira ngahe arabatuka ati mwaviriye mu nka mwebwe yego aramuhinduka arababwira ati rero mushise kumvira mu nka arafura icyo gihe ngo bafuraga imyambi arafura umwamba akubita umubirigi amwica hama nawe ababirigi baraza baramufata baramurasa nuko sogokuruza yapfuye ni ukuvuga ngo ababirigi sinya ababirigi sogokuru yajyaga avuga ati ababirigi batumye bishe data batuma munga n'igihugu sinahunze igihugu mbishaka nakundaga Uburundi mugabo nubwo muzasubire mu Burundi yagumye abasaba ko muzosubira mu Burundi uzosubire mu Burundi kuko ni igihugu yahunze atashaka nta guhunga ikintu ushaka so yabaye yagiye kera so kuvuga ngo it's something bigger so jewe kuza ngaha mu sibwo bwa mbere mbanze kuza ngaha natangiye kuza ngaha nyiga primaire mu Burundi visita tukora iki mugabo rero nicyo kintu cyansigayemo cyane cyane irage yitwa Enoch ni umurundi yavukiye mu mahanga umurundi wo mu Kirundo umunsi wa mbere uje mu marembo yari umunsi mwiza gute kuri wewe mwiza cyane ndashaka kudusangiza uwo munsi mu marembo batahazi ni mu Kirundo kuba atahazi mu marembo narameze gute umunsi ujaye ndashaka kumva ko ubyumvise muri wewe ni ukuvuga ngo jewe nabanje kujya mu marembo 20 kuko namye naza i Bujumbura kenshi cyane na hano naje mugabo 2022 mu bihumbi 2022 yego 2022 yes 2022 nibwo bwa mbere mwako mugabo najyaga nza ngaha n'induge mugabo ngiyeyo byatumye nkunda Burundi cyane cyane kubera iki nagiye kuri ho Mutama ho abasogokuru kwitongo ho babagacera nsangayo aba ankwe nsangayo batanti nsangayo mfise umuryango mwinshi hariya munini cyane bambwira ama stories menshi bambwira ngo igituma batahunze bari abana icyo gihe bo batari so byongeye kunyereka ngo iwanya bari iwanya feeling you connecta ni kwisoko neza n'abanyagihugu kuri abandi abanyagihugu bari ngaho bakuzi bakavuga ngo uri mwene naka bakizi sogokuru wawe na mutama wawe kuvuga uti uri mwene naka muri Canada yomba ntabwo ashobora kuvuga ngo uri mwene naka bashaka kubimenya na ukuzi so usanga nta handi no ku mutumba wasanga uti ni mwene naka umwana nuko wanutse ati barasa ati ubu ntabwo wamwibwiye urumva ngo ntamumenye kweri ntiwamenye kweri icyo kintu kikwereka ngo kirusumbye ibintu byose wabona amapasiporo y'abazungu wabona inuza ariko umugabo nta muntu yokubwira ngo uri mwene naka haya mu mahanga yo nakuye nta muntu akubwiraga ati uri ukwanjye uri ukwa kanaka ugeze hariya barakwakira ugeze iwanyu identity n'abanyafurika twatakaje ibintu bitatu twatakaje one philosophy our own philosophy defining ubundi isi yose yubakiye ku bintu nka bitatu yubakiye kuri philosophy yubakiye kuri ideology na strategic igifaransa ko mubita philosophy ni ukuvuga ngo ni philosophy ni ibyiyumviro bitwara society runaka urumva ibyiyumviro iyihe ibyiyumviro bashira imbere philosophy rero ibyara ideology ibyiyumviro nyene
bidefining umuntu imyumvire y'umuntu Yes, yes. ivyiyumviro Ivyiyumviro vy'umuntu vyiwe, yes. yego Yego. ni philosophy ni uko umuntu yiyumvira Yumvira. ariko ideology ni ivyiyumviro uravyumva hama strategy strategy ni ukuntu umuntu abaho uburyo kimubaho strategy Zo kubaho. rero abanyafurika batwambuye ibintu byinshi iyo usa ngo iyo nakuriye mu mahanga sinagize ababyeyi beza kutwigisha identity yacu ubu uri umugande utari umugande ubu uri umunyakanada utari umunyakanada mugabo isoko yawe uriyibagira rero ibyo ni ikintu kinini ku muntu gikomeye cyane kumenya ngo uri mwene naka uturuka he uva he so abanyafurika twatakaje ibyo bintu yes uno munsi birumvikana ko uri umupatriote w'ukuri ariko gukurira mu mahanga gukurira mu Buganda hama kandi ukaca ugenda Canada uvuga ko ubuzima bwawe bunininya aho ubaye ngaha mu Burundi yego muri make nta buzima bwaha mu Burundi no kubamenya yisha tumyumva wo kunda igihugu no kumva wonyotegwa cyane ku munsi mu gihe bamwe wumva bariko barahunga bamwe wumva batabwemera n'umusara abantu benshi bari hanze atari proud no kuvuga ko ari umurundi nagusha uba wibeshye ikintu uvuga ngo ntago ubyemera ntago uri proud kuba umurundi kuko ntago ari ibintu ucyuzinga ntago ari ibintu uhitamo wowe wahisemo kuba waravukiye ngaha umubyeyi wawe yahisemo kuba ari umurundi ntabwo ushobora kuvuga ngo mugabo ntabwo ni proud kuba umurundi kuko uba wibeshye igituma uba wibeshye nawe you don't choose to be Burundian ntabwo bihitamo kuba umurundi ni uburundi buguhitamo kuko ni umubyeyi wakoze choice y'umubyeyi kukubyara ni umubyeyi yahisemo ati tubyara umwana rero uburundi ni nk'umubyeyi igihugu ni umubyeyi ntabwo ni ahantu sindabona ahantu hari application ngo uzuza tubone ibyangombwa byawe ndashaka kuvukira ku mubyeyi runaka no wisanga mu muryango you cannot choose a family you don't choose a family you don't choose parents it's the same like a country kuko bihera ku muryango bikajya kuri commune bikajya ku gacimbiri bikajya ku mudugudu commune umutumba ukagera ku ntara ukagera ku gihugu naho bihera rero kuba uvuga ngo mugabo nawe nakunda Burundi n'ibiki uba wibeshye uba wiyibagiwe kuvuga ngo ntabwo ukunda Burundi biba bisa nkaho si wikunze ni kihe kintu umujene kugira kuri kahise ku Burundi selo wewe nivyo wize kuri kahise na kahise ku Burundi no musi umujene ashobora kuyiga agatahura akamenya kugira ngo utere imbere kubanza gutahura kahise kawe selo nivyo wize nivyo wabonye ikintu ca mbere ufise kumenya nicyo nakubwiraga Afrika yatakaje ibintu bitatu philosophy ideology strategy ukuvuga rero abakoloni baje bagakoloniza abanyafrika Burundi included babatwaye icyo kintu cy'ubutamenya aho akahise hano usanga umwana yakuriye Bujumbura ngaha yaravukiye Bujumbura ukamubaza ngo iwanyu ni he akubwira ngo iwacu muri Rohero bashiri mu Kigobe mu Kamenge abanga iwanyu ni he ngo baturuka he ukumva ngo kwa papa numva ngo iwabo ni Makamba cyangwa Ngozi uvuga umuntu azi iwabo ukuntu ari mu Kamenge cyangwa Kigobe cyangwa nagazi iwabo yo baturuka ese yasisho utazi akahise kawe ibyo kintu so ukwiye kumenya akantu akahise ukamenya history y'u Burundi how society yari organized kera leadership how you organized culture how ibintu byari bimeze biti you know byari organized biti ubu hashije imyaka 107 ababirigi bagiye canke baje kuko baje 1906 yes
bagiye ejo bundi 62 na kabiri niho bagiye ariko muri iyo myaka 107 akahise ku Burundi kabayemo amagume menshi ufise kumenya niki cyateraga ibyo bintu ukamenya ngo society ari organize biteye gute you know economy society I mean culture n'ibintu byose mugabo rero bikaguha inspiration yo kuraba ejo kazoza ako uzi ngo kubera iki Uburundi bwaciye mu magume ayo yose n'Afrika hasi n'ibihugu bidukikije ngaha kubera iki ukabitahura ubitahuye rero wirinda ayo mafuti bakoze kera kugira ngo atayakoko ugwaruka ni nkuko bavuga ngo nakazoza k'igihugu ntabwo waba akazoza k'igihugu utamenya kahise ufise kubimenya yes so ni ukwita kandi bihera kuri wewe iwanyu uvuka he sogokuru yaganirije yasize iki ivyo bintu bikuha inspiration ntabwo ushaka kumenya igihugu utazi n'iwanyu byumvikana yuko waraganiye cyane na sokuru wawe bivanye nuko ntiyavukiye wewe yavukiye mu Burundi mugabo cyaragenda mugabo bavye bari bavukiye mu Burundi wibaza yuko situation yari hari muri ico gihe ariyo yatumye bumva bogenda burundu hamakaguma yo burundu yes kubera kera ntabwo ubuzima bwari bumeze nk'uko nta amatelefoni yabagaho ibaza imyaka 81 ihise amatelefoni ntabwo abantu bagendaga cyane nta n'indege zabagaho ngaho so movement yari ihari nyeya you know ntabwo bari bafise opportunities nkatwe uno munsi kandi mugabo wavaga ngaha wajya n'imbere mu kindi gihugu ukabuza nkaho ugiye mu mahanga ya kure cyane kubera na telefoni zabaga ngo telefone na WhatsApp na Facebook na post na mugabo hano ujya nko mu Kirundo gaposta ati nagiye mu Kirundo ati niho nibereye bariya na opportunities bari bafise mugabo rero ugiye kurondera ubuzima byaragoranaga kuza uhoruza ukaba siko byagenze kuri twebwe byari byoroshye kuguma visit mu Burundi watubwiye ikintu kijanye no guhindura ivyiyumviro ni gute umuntu ashobora guhindura ivyiyumviro kugira ngo ashobore gutera imbere first of all gutangura guhindura ivyiyumviro ufise kumenya wowe Imana yakuremeye what's your purpose uri ngaha kurya gutwara umuduga kuryoshya ubuzima n'iki ufise gukora icyo kintu iyo utangiye kumenya intego yawe mu buzima utangura guhindura environment guhindura abagukikuje abagukikuje badafise ibyiyumviro ushaka kujya urondera abandi niko utangura guhindura ibyiyumviro ikindi soma ibitabo ubu hari ibitabo wasomera online you know so there is no excuse for ignorance na excuse na mpamvu bivuge neza mu Kirundi there is no excuse for ignorance no kuvuga ngo na excuse yose y'ubujiji nta mpamvu n'imwe usigura impamvu udasobanutse mu mutwe udasobanutse yes so there is no excuse y'ubujiji there is no excuse of ignorance kuvuga ibintu utazi hari aho byanditse ibintu utazi hari umuntu abizi ibintu utazi hari aho wabisoma ntabwo ushobora kuguma rero ngaho uvuga ati giyo narinze nk'umuntu sorry okay nk'umuntu yakuriye mu mahanga atigeze akurira mu Burundi ni iki ubona genre Uburundi bushobora kubakirako kugira ngo bushobore gutera imbere n'urwaruka urwaruka ni ikintu n'urwaruka na kahise kacu nako history y'u Burundi
n'ukuntu culture yacu iremye ibyo byose ubiheraho for example ingoma abavuzi b'ingoma ku isi hose ku isi hose abarundi bari unique ukuntu bavuza ingoma so iyo ni culture wateza imbere muri tourism ni ibintu byinshi dufise ngaha mu buranga bwiza bw'uburundi mu tourism sector kujya kuraba aho abami babaga kujya kuraba Tanganyika ya Tanganyika ni gold hariya hari abantu bajya bava i Buraya bagaflyinga kujya kurya beach hariya umucanga waho ni sawa ni ibintu byinshi cyane kwigira kuri kahise ka histoire nko mu Kirundo hariho ahantu bita kuri Birds of Lake kuri Rwihinda la Kozwazu hari inyoni zose zo ku isi ziza hari ni bangahe mu Burundi babizi ni baki ni ibintu byinshi no kugenda utembera ngabo ibintu kuvuga ngo ugiye gutembera mu mahanga utaratembera n'iwanyu biteye isoni usanga umuntu ari ngaha yavukiye i Bujumbura ari mariye Bujumbura afise abana i Bujumbura ako nta ntara ebyiri azi z'Uburundi wakwita ngo uri umurundi utazi n'intara uzi iwanyu no so ibintu byose biva mu bushake so ibyo byose waheraho guteza imbere ni iki cyatuma abajene b'abarundi bahindura ivyumviro vyabo kweri nk'ibyo dukora muri African Rebirth muri African Rebirth ni Pan African Organization yiyumvira ngo abajene nibo bafise guhindura intego ya Afrika ejo hazoza ha Afrika sasa rero twebwe twigisha iki twigisha diplomacy ubahuti muri diplomacy kuko diplomacy ntabwo ari hahandi mu bategetsi bakomeye ariko diplomacy ni ukuvugana ni ukuntu tuvugana nk'aha ni ukuntu convincing umpaswedi ni ukuntu nyine tuvugana ni ukuntu usaba akazi ni ukuntu negosia everyday market ubwo ugiye kugura nk'ikintu ku isoko uranegosia negotiation uradindiza naguma isa ikintu leadership uburongozi utwara utabantu uburongozi ntabwo ari title uri umukuru w'iyi kampani ukora iki ni solving people's problems ni ugukemura ibibazo bya society twigisha peace building ngaha twabigize amagume menshi urwaruka rwabaho rute utari mu migwano bijyanye n'ibyawe ntabwo ari ngombwa ngo ufate inkoho kubiteka oya mbwira unyemeze ati ibi byiyumviro byanjye tubikurikije twatera imbere ariko ibyo ntabwo wabimenya utazi persuasion utazi gukonveka abantu urumva kuba a civil society ikindi twigisha entrepreneurship guteza imbere business ibyo byose ubihereyeho ugenda wigisha urwaruka byose ubihereyeho byateza Uburundi imbere n'urwaruka ndashaka kudufasha ikintu kijanye na leadership ihuriye hehe no kuba uri umutegetsi cyangwa no kuba uri iki leadership ni opportunity to manifest ivy'Imana yakurema ibikurimo leadership ni umugisha cyangwa ni amahirwe position koko leadership uri umutegetsi ufise position right so iyo position ni amahirwe uba ufite ni amahirwe n'ubuntu ubwiriwe yo gushyira mu migambi ibintu bibabaje society iyo ni leadership mugabo hari abantu bavuga ati jyewe nagezeyo mfise position runaka ndi umukuru ndakomeye jyewe ntacyo ababirigi niyo bajyaga bavuga ati jyewe chef yavuze aba yavuze wapi is solving people's problems
so niho ibintu biri. Wowe ugize uri umuyobozi, uri umukuru wa company, uri umukuru w'igihugu, uri umukuru wa every ibintu ushinzwe ni ugukemura ibibazo by'abantu no gushyiraho imigambi ibateza imbere. wavuze Africa Lebaf ariko kandi hari abantu benshi twabonye kumbura abarundi bakuriye mu mahanga canke yavuye ngaho akenda kure mu mahanga hama yagiye hari ariga azana ibindi vyiyumviro hama yamara gushika ngaha anya maybe ntibigende nkuko yarabitegereje. Wowe uko watanguye icyumviro cyawe no munsi bimeze gute? Mbega icyumviro cyawe ariko gitanguje ikibazo ibyo bibaho rwose, ibyo biho birahari cyane. Hari ikintu kibita adaption, adapting, adapt. Iyo ukuriye nga hariya system zaho ntabwo ari nizo ngaha. Hari ibintu ufise kwa adjusting. Ngabo naguzana kuho wakuriye ibintu ho utemberera nga ugenda gake. So ikigufasha ufise kwiga nkuko nakubwiye, ufise kwiga imico, ukiga kahise, ukiga n'ejo hazaza. Iyo nicyo bigufasha kugira ngo bigende neza. Bishobora kugenda gahoro nako bikagenda. Urumva ibintu byiza ntabwo byihuta cyane nk'amazi aseseka, bigenda gahoro. Kuko gahoro niho uvana kwiga ibitagenda neza, ugatunganya iyo migambi iguteza imbere. So ufise kugenda gake aho ukibanda kumenya ibintu utazi, abantu bakabigufashamo ngaha. Uri mu diaspora ushaka gukora ibintu ngaha ntabwo bigenda nk'uko Canada ko muri Amerika. Yes, so bikuzana ubanza ukamenya ibintu bigenda bita imico y'ikirundi, kuko nawe uri umurundi. Ubu narakubwiye uburundi ntabwo bukuvamo kandi ntabwo bukujya murabuvukana. Ni nk'umutima, ntabwo bavuga ngo basire mu undi mutima mushyashya, niba usizemo ushobora gupfa. Yego. Abantu benshi baratanguje imigambi itandukanye, kumbure ivyumviro byinshi bitandukanye, mugabo bakananizwa n'ugwaruka. Ugasanga wowe wumvira icyumviro mugabo usanga abo bijanyemo nibo batabitahura. Wabibonye gute mbega? Ugora ko Burundi rubona gute? Ugora ko Burundi ruranyotewe ni abyitana runyotewe n'ibyumviro byiza, runyotewe no gushyira imigambi yabo imbere, runyotewe no gutera imbere. So ni ugushaka nk'uko navuze, ushaka abantu ukorana nabo. Ntabwo ari urwaruka rwose ngo ruranyotewe. Hariho abandi bantu batabyumva neza, ubwo ugenda ubigisha pole, ugenda ubigisha bamenye. Kandi ikindi, hari abantu batanguza imigambi ako bagashaka ngo bice bidugira ngaho nyine direct. Ufise nkuko nakubwira, ufise kugenda gahoro koko jewe wiyumvire kuntu niyumvira ibintu siko byiyumvira. Wo nkuko bireba nka solution ntabwo ariko giye mbiraba nkuko ari solution. Rero ufise uhindura abantu buhoro pole kumenya imigambi yawe neza, bakabitora. So wowe ntabwo ave ngo uzanye imigambi ngo bafise kubifata nuko nyene, ntabwo ariko bigenda. N'ahandi hose kwisi abantu batangura babanza bakigisha, mugabo ivyo bintu uzanye ni ibiki? Kuko ni benshi bavuga leadership, ni benshi bavuga peace building, ni benshi unique ibyawe, ni iki. Biroroshe gutanguza umugambi uri umuntu atakure mu gihugu cyane gose. Hari ikintu abantu bibeshye, kuba utarakuriye mu gihugu ntabwo bikuvanaho kuri umunyagihugu. Urabyumva? Yes. Uba utarakuriye mu gihugu ntabwo bikugira umunyamahanga. Jewe kuba utakurira ngaha cyane ntabwo bingira umuzungu, ntabwo bingira umukameruni, ntabwo bingira umunuzi. Ufise connection ngaha, ufise imiryango ngaha, ufise inshuti ngaha, uba wumva imigambi neza, abantu uganiriza bakabyumva. Biroroshye. Mugabo kankubaza nk'abanyamerika batanguza imigambi yabo ngaha ikihuta. Ngiri tukaje bangira ngo so ikibazo si ukuba
warakuriye ahantu ikibazo ni strategy strategy yawe ni iyihe uburyo upanze ni imigambi yawe ni iyihe hano hari kampanye z'abashinwa bakuriye ngaha hari kampanye z'abanyamerika bakuriye ngaha ababirigi bakuriye ngaha ntabwo bashoboye kudukoloniza ikibazo ntabwo ari geography ikibazo ni ideology philosophy and strategy kahise ntigashobora kwica ivyumviro vy'ugwaruka kahise k'igihugu vyabaye yego abantu benshi bashobora gutwarwa n'ishavu n'ukuntu abantu bababaye n'ukuntu ibyiringiro bitari byinshi ariko ibyo ntabwo bigomba kuguca intege kuko ku isi hose isi yose yagumye iri mu magume kuva kuri Adamu na Eva abazi Bible bavuga ku isi hari abantu babiri ariko Cain yishe Abel kuvuga conflict zatanguye kera mugabo kanje n'imbere ya Cain Satani n'Imana ngo Satani niwe umumarayika yaririmbaga cyane bagize conflict Imana ituma akoroka ntabwo hari bwaba abantu ni ukuvuga rero ahantu hose hari abantu haba conflict haba amagume ikibazo si amagume ikibazo ni ukuva mu magume no gusiga ibyo bintu igihugu caciyemo amagume menshi birashobora gutera imbere koko nibyo bitera imbere cyane rwose kuko ndaguha akarorero after the second world war Ubushinwa ubukungu bw'isi cyane cyane Europe bwarakorotse cyane biteye ubwoba Europe cyane cyane mugabo ba Amerika irabafasha gutera imbere ibaha grants ibaha ibiki batera imbere baragira ariko igihugu cyababaye cyane ni Germany koko niyo Hitler yaratsinzwe urumva yaratsinzwe babafatira ibihano cyarababaye cyane mugabo ubu Germany nicyo gihugu cya mbere gifise ubukungu bwa mbere bwifashe muri Europe inyuma y'imyaka 81 babikoze bati igihugu giciye mu magume menshi bikarangira ibyo bintu has a lot of production ni ibintu byinshi biba byarapfuye ibyo gukora byinshi biba bihari innovations za AI ama technology aba hari byinshi byo discover to do it so ni biha opportunity raba ngaha muri West Africa igihugu cya Burkina Faso Niger Mali muri iyi myaka n'itatu ine bamaze gutwara raba byo Ibrahim Traoré akorera igihugu cye Wagadugu nuza na bisi bari bafise je mfise abagenzi hari na bisi bari bafise zijya mu ntara baratondaga kubona bisi no gusenga nago baryaga suko badafise ubutaka ko badazi kurima badakoresha ubutare bwabo Ubufaransa bwari bwarabutwaye urumva ariko ubu hari opportunity ahantu hagize amagume menshi haba hari virgin ni ukuvuga ni vide ni byinshi byakugwa kuko ni amazu menshi yakubaka real estate ushaka kujya muri real estate ni amazu menshi wakubaka ushaka kurima haba hari amasambu menshi warima ni ibintu rero byinshi igihugu cyagiye hasi cyane gutera imbere cyane bidoroshye kuvamo tuba gatonya ukungene igihugu cyaciye mu magume gishobora gutera imbere mu gihe dushoboye kwihera nk'akaroro nk'Uburundi ushobora gusanga hariho ikihe kirekire gose buri mwe turacare muri amagume ariko hatuba dusimbire kwanza mu bindi kwanda umuntu akarakumviriza yumva utavuga ikirundi izo ntakuriye mu Burundi wakuriye mu Uganda ariko yumva utavuga ikirundi izo accent
zavuye hehe kugira ngo hari abantu badukurikira mugabo bakamwumva ati kubera iki none ni ukubera aho umuntu akurira. Jeho nakuriye habaga abanyarwanda benshi. Yes. Ariko mugabo umuntu avuze ngo simvuga ikirundi ntago yatahura byo mvuga. Arabyumva Sasa so ndavuga icyongereza. Hari ukuntu ni ka accent. Accent. Ubajije ngo uvuze ngo ntago mvuga ikirundi biba bisa nkaho zero. No ni accent gusa. Mugabo sinzi ndahamya ko umuntu wese w'umurundi wese kwisi azi ikirundi kumva yotakara mvutse yovyumva ni ka accent gusa. Mugabo nta hantu barakuriye. Nakuriye nabaye mu Rwanda, nize mu Rwanda. Warize mu Bugande iyo twaba haba abanyarwanda benshi. Nuko rero accent y'ikinyarwanda yajemo. Hari abantu benshi bakaba dukurikirana bakuriye mu Bugande, bisanze famille zabo ziri mu Bugande, hari abarundi, abanyarwanda mugabo bubatse ubuzima bwabo mu gihugu cya Uganda. Uno munsi bamwe bariyumvira igihugu cyabo, bamwe baragarutse akarori ni wewe no kumva ko umutima koko uri ku gihugu. Ni gute umuntu ashobora kugira umutima atavyigishije n'abavyeyi mugabo agira umutima wo gukunda igihugu? Nicyo nakubariye ngo there is no excuse for ignorance. Excuse ya ignorance bisiguye ngo nago muri 21st century ushaka kumenya ibintu na excuse ihari kose. Nk'umuntu yize yagiye mu ishuri azi yize histoire ya region East Africa, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania byose arabizi. Ushaka gusubira iwanyu neza ntako byakuburira. Ngaho itike y'indege ni truwasi. Hariho imodoka ziza ngaha za bisi, wagenda muri bisi. Rero na excuse kweri yabihari ni umutima gusa. Kandi umuntu wese hakuriye suko mugabo aba bishaka kuba ari ngahariya atatazi wabo. Ariko ni education, ashobora kuba atagize amahirwe nk'iyo nagize, abavyeyi bakamubwira ko umuntu yaturutse impamvu zatumye bajya ngahariya. Mugabo ubu harize ni mukuru, ni abishaka afise umutima yorondera bene wabo. Kuko mugabo ahantu hose waturutse ntago bose bagenda, hasigaraho bene wanyu. Kandi ibi bintu byaroroshye. Waza ugatembe, waza fast. Hariho mugabo uravuga ibugane ngaha hafi. Aho nk'abantu bagiye Buraya kera. Take a flight zangaha usure, utembere, banza utembere umenye interest ujya ku bantu bazi amateka y'u Burundi y'abavyeyi baba batabizi. Wige buhoro buhoro utangure kumenya iwanyu, ngi iwanyu ho baturutse, umenyane na bene wanyu, ubaka umuryango. Ego. Twari kandi gatonya n'u Burundi bwaciye mu makuba menshi, mu magume menshi adasanzwe atandukanye, ariko umuntu agerageje kuraba iterambere wibaza ko ari cyo kugira ngo iterambere shobore kunyaruka. Iterambere rishoboye kunyaruka biterwa na philosophy y'igihugu, biterwa na strategy y'igihugu. Ibihugu byacu bya Afrika byose uretse n'u Burundi nuko twibanze ku Burundi cyane. Mu karere muri rusange. Icyambere ni ukumenya philosophy. Niki kiranga iyi region? Philosophy. Abavyumva philosophy. Thinking. Hari ukuntu abazungu bataraza muri Afrika ngaha muri aka karere. Hari ukuntu twari tubayeho kandi bari bateye imbere. Reka nkubaze, kera abantu bakoze umuriro. Ubu Barundi bakora iki? Cyangwa Abanyarwanda bakora iki? Cyangwa Abagande bakora iki? Bakora iki? Iyo knowledge, ubwo bumenyi, ubwo bwenge abakurambere bacu bagize gukora umuriro. Umunsi ucana umuriro ukagira gukora imbugita. Kuko bakoraga amacumu n'imyambi yabo. Hariho uruganda. Yego. Ubu dukora iki?
twateye imbere twateye inyuma ugerageje kuraba n'amaso ukubaza ko twateye inyuma twateye inyuma cyane yego yes gutera imbere ni uguhanga ibintu ntabwo ari ukugura umuduga umuduga ejo ushyira ku muhanda ukagenda gutera imbere ntabwo ari ukubaka inzu ushobora kubaka inzu nziza ariko abantu benshi bari aho bashonje iterambere ni iki ni innovation ni industry bari bafise abami bakuragahe bagiye kugwana bakuragaho amacumu niyo bakoreshaga n'inkoho bakuragaho izo nkoho bazicuriragahe ubwo bwenge bwari buhari bwagiye hehe so philosophy kumenya ngo kuba kera ibintu byari bimeze uku dukwiriye gukora uko ibintu ideology ubu nk'aha mu karere duhuye ku bintu ibi bitatu stability security ndibaza nta muntu waha mu karere atifuza amahoro mu gihugu cye atifuza yes cya kabiri duhuriye ku buvandimwe ngaha mu Rwanda Uganda Tanzania Burundi Kenya ni ibihugu bimwe harimo ababanyi ndibaza yaba udafise bene wanyu nko mu Rwanda bafise Tanzania yego yaba utafise Tanzania bafise muri Congo bari muri Kenya so iyo nuza that's ni ikintu kinini cyane umuntu yohera biteye isoni kuba utuye nka hariya mu marembo cyangwa utuye nk'i Bugesera cyangwa utuye ngaha Rusizi hafi ya Congo bigusaba pasiporo kureba mwene wanyu ari nka hariya ariko niko bimeze rero there is something wrong with our philosophy no kuvuga philosophy yacu yaba iza kuba ishingiye nk'ukuntu twari tumeze kera cyangwa ikarushaho iya kera ntabwo haba hari izo borders uwo muntu ndanza nk'ikiganiro nk'aha nshaka kujya muri Congo nkajabuka nkajya easy kandi mugabo nta muntu atera imbere atagenze hatari muvuma wiyugaye nta muvuma ni ukuvuga ngo ibi bihugu byacu muri Afurika twese turiyugaye ni udupaka dupaka turaho ni gute no muhindura filozofi y'abantu bo mu karere hama na strategie nziza ihera kuri leadership ntago najya kugura umunyagihugu wo mu ndongozi muri uru mwanya bariko baradukurikirana hari abantu badukurikirana mu mwanya w'indongozi their responsibility to change that political leadership hari umuntu atareka aravumba ati ivyo bintu ni vya filozofi je muri ko muratubwira n'ibiki nyene isi yubakiye kuri philosophy iyo umuzungu akubwira ngo democracy is an idea it's a philosophy it's an ideology iyo kubwiye ngo embrace capitalism uravyumva capitalism is an ideology isi ntabwo ushobora kubisimba hariho amategeko y'isi igenderaho kweli ntabwo ushobora kubisimba ufise gukereya philosophy yawe abantu bashobora kumva philosophy nk'ibintu by'abaprofesa tubishyire mu bintu byumvikana ikigize umuntu ni iki ni ibyiyumviro ibyiyumviro byawe biguteza imbere cyangwa bikaguteza inyuma ibyiyumviro byawe bikwica vuba cyangwa ukaramba for example hari umuntu afata tobacco cigarette imyaka ingahe akaba yishwe n'umutima na cancer aho umuntu arya ibintu bibi atita ku buzima biragenda ibyiyumviro byawe ni ibihe Afurika ifise ibyiyumviro biri muri leadership ni ibihe byiyumviro hose tugendera kuri systeme batuzaniye government na constitution dukoresha nizababirigi basize banditse cyangwa abongereza cyangwa abafaransa cyangwa abaportugal constitution ni ibyiyumviro wowe wambwira ute ngo urashaka gutera imbere utagendera ku byiyumviro bishingiye ku banyagihugu byanyu c'est pas possible
Yeah. N'igifaransa cyo kigirako. So bon tuko tuyaga vyinshi kandi baza yuko bifasha buri muntu wese akadukurikira kugira ngo ashobore guhindura ivyumviro ashobore kumva yuko hari ahantu hamwe ashobora kuva urashobora gutera imbere kandi koko ivyumviro bihera kuri umwe umake influence uwundi undi akinfluence uwundi. So ntwakuriye mu Burundi mugabo ndashaka ko tuyaga utucambo tumwe kugira ngo twanze twagiye mu bwenge bwinshi cyaka twanze dutyaze ubwenge na gutyaza urabizi ndavyumva cyane gutyaza dusigure gutyaza ngo ukivuze na neza rero kivuze neza gute ndavyumva sinzi ukuntu nabisigura ariko ndavyumva okay ndashaka ko dusohoye tumwe ku tumwe gusharika kugira iki gusharika gusharika ni nk'ukuntu waba ufise umugore gusharika ni ukuntu waba ufise gusharika sorry gusharika nyene nuku ariko biza muri two ways ariho kuba ufise nk'umugore ugashaka undi rero uriya mugore w'umusharitse iyindi way ni abantu baba bafise amanyama bari ngaho bafise udutikuku jealous ico caka biruvuze no gusharika kugira ishavu umuntu yego donc amugirira inzigo ico caka kabiri ariko nibaza ko nico cambere uvuze aho gushobora kuba ego yes nico caka kabiri nazo gushobora kuba ari ico kuyongo bizana ako wagikatamo oya ahubwo nabandi muri comment baraza kutubwira gira kabiri kuyongobeza no kugira gute kuyongobeza na kuyongobeza ngabo ni nkuku ikintu kuyongobeza ni ikintu wa drawing something ikintu kuraza to drawing yongobeza ni nk'ukuntu ikintu nk'uko wafata ikintu ukagifyonda cyane ukakimaramo ariko ngene uri kuraza neza ego usa n'ukura gitoya kwegomeza ari kumira ikintu mirunzwa kukimira mirunzwa uravyumva kukimira direct dahekenye kibiro dahekenye kamera direct ujya kuntu bashobora guha inyama aho nyene ukacimira direct ajya kwa bana baja kwibaha ifate mu safuriya n'inyama kamera mirunzwa kugira ngo namfa donc niko kuyongobeza yes bon twaze bici bitandukanye ariko kandi ari umuntu ucaye ku ruhande nshaka turamutsa mugabo jewe nzi iby'ikirundi cyane nzi ubajije ibintu by'inka ndabizi cyane uze kumbaze kubyinga cyane reka rero reka hari akantu nshaka guca ndakubaza hano onya bazagerageza kumbaza kubyinga wumve inka hari ukuntu amasaha yazo yo gusohoka kugenda zigiye kurisha zongera zigataha nshaka kudutandukaniriza ry'amasaha uko bagenda barayita mu kirundi yego hari ibyo bita inka guseduka inka ibigiye mu gatondo ni guseduka babyita guseduka ibintu bigiye mu gahinga nyene kurisha mu gatondo ariko aho mu gatondo inka iba yasedutse rero inka ku murango nka saa sita saa munani nirashoka kujya kunywa amazi babyita gushoka hama ku mugoroba igataha ibitashye nyene muhira babita mu mataha ntabwo ujya wumva ngo amataha y'inyambo ntabwo uzi ya ndirimbo bita ngo amataha y'inyambo urayizi amataha y'inyambo gusa kirumvikana ariko n'inka nyene ziba zitaha kandi baracanira bagacanira imwe igataha neza bayikoreye ka massage bayikoreye na ka massage kuko kariya kotsi bacanira gatera inka neza kugwa neza yes nkuko wajya muri sauna
ugiye muri sauna ugiye muri sauna ujyaho muri bayita kuriya mwotsi bya bintu bayita vapeur ya vapor bituma ubuzima bwawe bugenda neza rero n'akariya kotsi gakora inka neza cyane kabikorera neza cyane ngahanya rero utubazo ndagusigarije nshaka cyenda tukubazanya n'umuntu turi kumwe ngahanya nawe n'umurundi kazi kandi arazi kirundi cyane adufashe basabanza turamutse please turamutse uzobukoze anya badufashe hello ni sawa cyane umeze neza yego nawe haje kirundi neza ndakwizeye nabijya bintu mwavuze rya mbere je sinari ndabizi birakomeye biri shwana ndagufatira ukuri kuyongo what kuyongo biri what no gusha kile chambere cyari gikuje gusharika wapi nazo nayenze sharika yes yitwa Dative Uwimana Miss w'ibihe byose urabizi kuri Miss w'ibihe byose yes abantu bagukura muri commentaire ndabizi ko ari benshi barakumbi kora aba Miss w'ibihe byose ko umuntu agerije kuraba aba Miss bose babayo Dative ni ariho signature ku bantu bose no musi gihari urabizi barabimbwira kandi birandyohera yes yamutse daba abakunzi ba African TV abakunzi ba African TV ndabaramukije yego yes Dative Uwimana nituza gutevya umunsi mwamukeneye muraza kuvyandika muri commentaire kugira ngo tuze twigarukire rero ari wenyine ikiganiro ciwe ciharije ndabizi ko mukumbuye cyane gose ndaza gushaka tuze kuyaga ku masaha genre amasaha ingene bayita mu kirundi kuva 4h gushaka 30 kirundi bavyita gute aho nyine twite mu gaturuturu uvuze amasaha genre uko nyene oya bivuge reka kubivuga mu gifaransa bivuge mu kirundi nivyo anandi ko ndicanga amucanganije oya so kuncanganya kuko arashaka kubivuga ko tubigisha mu kirundi nawe nabivuge mu kirundi nivyo saa 10 y'ijoro gushika saa 10:30 z'ijoro bahita gute gushika saa 10:30 kuva saa 10:00 kuva saa 10 kugeza saa 10:30 aho ni mu gicuku nenzwe mu gicuku mu rucerera ahubwo ico cyo bari kirundi buryo bo nibaza ko yoba ari uko kuntu mugabo atari mu kirundi none si mu gaturuturu oya mu gaturuturu saa 12 gaturuturu bahake bahita mu rubungubungu mana yawe rubungubungu ivyo ni wowe wavuze nibaza ko atari kirundi yes okay kaje ndavuga amasaha amwe ndazi ko muza kuyatora 5h gushika 5 okay sorry kuva saa 11 gushika saa 11:30 saho mu gaturuturu none yes mu gaturuturu okay reka mvuge irindi zina muraza kumbwira amasaha mu bucaca mu bucaca nibatswe ari saa 12 gutyo kubera babuko buraca mu bucaca janje numva guca iyo buko buraca guhama buca ariko ni saa biravana na saison ahubwo saa 11 saa 11 saa 11:30 biravana na saison vraiment hariyo ibihe usanga saa 12 na saa 11 bucije cyane n'ahandi usanga habona ngira biravana mugangira ni saa 11 saa 12 yego nabitoye wabigereje kubitora ariko ni saa 11:30 gushika saa 12 gushika saa 12 mu mavyuka saa 12 kugeza saa 12:30 ni mu gatondo bwakeye niho abantu n'amavyuka yiki abantu canke asho n'abarundi nago babizi bakuriye ngaha oya muri commentaire baraza kugenda baradufasha nabo nyene kuko ndabizi ko benshi barabizi gusa n'abantu benshi batabizi ariko ndaza kubika ivyo wawe wenyene umunsi bagushatse muri commentaire baraza kutubwira tuzo ari ivyo wawe gusa okay mu mavyuka ni 6h gushika saa 1 donc niho abantu basi benshi baba bariko barikangura benshi bariko baravyuka mu mataha y'inyana wewe mwatunzi mataha y'inyana nyene ne ku kagoroba y'inyana ni inyana zitaha burya inyana zitaha
ku kagoroba nka saa kumi na saa kumi n'imwe za kumugoroba ariko nagira inyana zitaha kare inka nkuru nizo zitaha yes inka nkuru zitaha saa kumi n'ebyiri saa moya hama inka ntoya inyana zitaha ayo masaha saa kumi Olivier karavuga nivyo ahubwo wavyitiranije en fait hariho mu mashoka bapita mu mataha y'inyana hahama akabaho mu masohoka y'inyana mu masohoka y'inyana urumva ni kare ni nka saa yine mu gitondo cyangwa kugeza nka saa sita ariko ziba zayo ahubwo wavyitiranije wabitandukanije mu mashoka mu mataha y'inyana no ahubwo nivyo inyana ntago gutaha ari ku mugoroba inyana zitaha imbere ya za nyina ni ya kenzo hama mu masohoka mu gatondo urumva ko nayo bicanga ye nabitoye wewe wabitoye yego kanize ntacu kwa dative ntacu kugira ngo wandusha byose urabizi yego tuzokaruka tuzobonibaza ko ari kubera ko ntabwo wavuga ngo uri umurundi utazi histoire y'inka uri umurundi utuzuye biravana nawe wakuriye izo ni excuse it's not it's my excuse nama excuse biravayo nka dative ari ibintu byinshi atazi by'inka bro oya je koko ndazikunda ndabikunda ndazi bimwe kandi numva ko ndi kumwe n'uyu ndabizi vraiment mugabo hari abantu benshi batabizi nanje nabimenye nkuze sinovuga ngo narutse nzi ariko wabimenye ukuze good wabimenye ukuze nuko waravyirondereye umva nta excuse n'imwe ihari yo kuvuga ngo ntavyo wiga utavyirondereye urumva nta excuse afise nta excuse afise kubera ko kubirondera bugira urabakariye abantu there is no excuse for ignorance yeah sure okay sir en fait nabonye Enoch ni umupatriote cyane gose en fait umuntu akunda igihugu ama kandi kuba yafatanye na wewe nawe kandi ukaba usanzwe uri umupatriote umuntu tumwe wonye ndusiguriye ni ibintu bivuze en fait kubana bamuzi dative n'umuntu akunda igihugu hama gucahura n'umuntu akunda igihugu atakivukiyemo akagikunda gusumba bakivukiyemo aho ibyo bintu birisobanura ariko nano bisobanura birumvikana nyene umva umuntu ahura n'umeze nkawe usohokera mu kabari uhura n'uwo mu kabare ukunda igihugu uhura n'ukunda igihugu ukunda sport uhura n'umuntu akunda sport donc nyine umuntu ahura n'umuntu ameze nkawe biyumvira co kimwe baja hamwe kandi bakunda kuvuga ko umudamu azahugira ngo ashobore gushigikira vision y'umufasha wiwe ndavyemera cyane biravyemera cyane gose yes bon mu gusozera n'iganiro cyacu twaze byinshi bitandukanye Enoch bifasha abarundi muri rusangi gukunda igihugu cyabo cyane cyane kumva yumva yuko afise aho yamuka hamwe donc ahi kwivuko ari hari anyamahandi naho ari ahantu umuntu aba yagera kurira aba bagiye kurondera ubuzima nike kintu umurundi umujene yo kwiga kugira ngo dutegure kazoza k'igihugu cyacu citwa icambere na mbere hari impamvu nyinshi zatuma umuntu atakaza ibyiringiro either si Burundi gusa ariko ibihugu biri mu nzira y'iterambere magume intambara abantu gupfa ubukene ariko mugabo ni ikosa gutakaza ibyiringiro you should never lose hope at whatever cost buri cost yose mu kirundi y'Uganda na mpamvu yatuma utakaza ibyiringiro mugabo rero iyo utakaje ibyiringiro ugira a positive mind ukagira innovative mind ukaraba ejo kazoza akeza so umujeni wese umuntu wese turavuga abajene ariko n'abantu bakuru barimo rwaruka cyane ngo Burundi gwejo rwaruka yego nibwo Burundi gwejo mugabo n'abantu n'abavyeyi babo barimo umuntu wese nagushaka gutakaza ibyiringiro ni ikosa gutakaza ibyiringiro kuko bitakaje ibyiringiro urapfa so kandi abazima nibo batunganya igihugu abapfuye nabo baba bapfuye nyene abantu bo kumanda baba bagiye that's a gone case abazima nibo batunganya igihugu yes hari umuntu yakumvise yakunze ivyumviro vyawe yumva yose abanimero yawe yumva
ivyumviro vyawe bimupartaja gusa adashobora kuronka utwemerere ikindi gihe kandi tuzotwagure kugira ngo tuyage vyinshi vyiza bishobora kugenda birafasha ugwaruka. Yes hama ikindi naco twumvise Africa ibaf nibiki genre umuntu nahana ashobora kujamwo nawe agafashwa ibintu bimeze gute? dukorera ngaha i Burundi mugabo hariho no ku rwego rwa Afrika aho dufise mentorship programs mugabo umuntu ashaka nk'umurundi w'umujeni ashaka kujoininga African Rebirth yokurikirana kuri marezo social ko bavyita réseaux sociaux Facebook ni African Rebirth, Instagram ni African Rebirth, X ni African Rebirth, ahantu hose na LinkedIn ni African Rebirth. Mugabo agakurikirana akabanza akareba imigambi turangurura no kujya no ku rubuga rwacu website www.africanrebirth.org. Akaraba ibintu dukora ibintu bya leadership, diplomacy, peace building and entrepreneurship. Kandi ibyo bintu byose nk'uko mbivuze bishingiye ku bintu bitatu byo nakubwiye mbere tuyaga: philosophy, ideology and strategy. Ntabwo ushobora kuba uri umufilosofe udafite strategy. Diplomacy igutabara kugira strategy, diplomacy igutabara kugira ideology ugomba. Hama entrepreneurship igufasha uburyo strategy kuva mu bukene kwiteza imbere. Peace building yubakira ku vyiyumviro. Ngabo je nafise ibyumviro by'ufise, ntabwo mfise kujya mu ishyamba gufata inkoho nkaba umuroberi. Turayaga tukamenya imigambi yacu. Wumvise ingene avuga umujene urumva nyine ko urumva ko ari umurundi. Ndavuga icyayi cya ruguru, ndavuga ikibujumbura, ndavuga icya ruguru nyine cyari indani. En fait araryoshye kumviriza ariko bavuga ikirundi c'indani kiryoshe cyane gose. Yeso abarundi nibaza ko ni benshi banezerewe kuba tugufise amakanya ufite n'ivyumviro bimeze nk'ivyo onya. Twizera yuko benshi baziga bice muri Africa Rebirth. Abantu benshi baje kuri Instagram, kuri Twitter hose, ama website Africa Rebirth kugira ngo bashobore kwiga duhindure ivyumviro byacu ko turakeneye kubana twe twateye imbere. Yego vime twako turavuga kare tukahindura ivyumviro byacu nadushaka gushika. Nuko ndabashimiye cyane. Utaraje gatoya aho abantu benshi batwumva abarundi bakuriye mu mahanga y'abazungu mbe niyo mwitagiye amahanga koko Uganda sindeba nk'ihanga, u Rwanda, Tanzania hani ni ibihugu. Those are cities. East Africa. Yo sindaba nk'ibihugu nka Uganda nko mu mahanga. Imbiraba nka city nkuko ari igisata kiri ngaho Africa igisagara. Ako hari abantu bakuye mu mahanga vye mu Bushinwa, mu Burusiya, mu Faransa, Ababiligi, gutaha iwanyu nkuko nakubwiye. Ntabwo ubihitamo kuba umurundi, ni nkuko udahitamo kugira abavyeyi abakuvyara. Usanga umuvyeyi wavutseho ari uwo nyene. Rero kubera udafitemo amahitamo y'u Burundi ko wavukira hose, let me face even the camera, ko wavukira hose hose ntabwo bigukuraho kuba utari umurundi. Hariho n'abandi abantu batavuga n'ikirundi batacyumva kandi ari abarundi. Utamenya ikirimi ntabwo byakuvura gukuraho kuba umurundi. Rero iyo DNA ufise iwawe n'indani niyo isumba ibintu byose. So no kuvuga iyo DNA ufise yakuvukiyemo uzasubire kuri ya soko ya DNA. Utavuga ikirundi, utazi abantu bose, usubire ngaha. Niho iwanyu bya vrai, niho iwanyu by'ukuri, niho iwanyu ibihe byose. Mugabo ibyo kuvuga abarundi ndazi abarundi usanga avuga ngo kutavuga ikirundi urumva ngo waba umurundi. Ni ignorant question. Yes, ni ubutamenya
ibyo bita kutamenya we asanga avuga igifaransa we ni umufaransa kabavuga ngo katovere kubera iki tutavuga ati wowe uvuga ibyo uri umufaransa so ahantu utavuga ururimi utakora iki ntabwo bikura kuba Burundi kuko uri umurundi kuko nawe uvuga igifaransa kandi ntabwo uri umufaransa uvuga icyongereza sindi umwongereza ikirimi ni aho umuntu akurira ni environment ariko what cannot change is the DNA it's what matters amamuko bivuze neza ufise amamuko y'Uburundi uri umurundi 100% and you have the right nk'umuntu yavukiye ngaha nawe afise so bakire cyane cyane these days the global village abantu nk'uko hahise rero ku Burundi abantu bose baciye maguma abantu bose ba living right now bariho mu Burundi ubu none bose babonye intambara mu buzima bwabo bose rero habana intambara yagize ingaruka bahungiye hirya no hino so tubakire neza ko barakunda Burundi ntiwabo ngaha thank you en fait nuvume ngo tuguma tuyaga vyinshi byo kuyaga mugabo ko umwe utaba utwemerera bibaza ko ikindi gihe uzotuganiriza byinshi ndagushimiye cyane wakoze kandi kutwakira mu rugi wanyu merci pareillement that turagushimiye nakoze cyane namwe ariko abakunzi ba African TV baragukeneye tukurindira igihe tuzovugana tubipange muri commentaire abakunzi badative ba Miss wibihe byose kumbure muri commentaire abari bamukumbuye ari bashaka kumumva makuru yiwe hari byinshi ngaha tutavuze kubera ko ntiyari muri gahunda zacu mugabo baba cyane azoza amakati tubaganiriza bishi bitandukanye yesi ndabashimira cyane gose mwese madukurikiranye ya African TV ndetse n'umuryango mwiza wa Enoch yatuganirije byinshi kugira ngo dushobore guhindura ivyumviro byacu gashobore gutera imbere ugarukana cyane ndetse n'abantu bakuze kugira ngo dushobore gutera imbere twashe igihugu twese muri rusange hama kandi dukunde akaranga gacu dukunde umuco ndabashimira cyane gose asante sana